High Court Advocate General, Learned Advocate General ki post sichu political post samne masigi si aikoi constitution ki article 165 ki makhada state amagi government aduna madu Advocate General khangani aduga government adugi Thauja laying manung the hypatar during the pleasure of the government hamni government Thauja laying matam du pawigani magi akak napa matam laite magi perechi Advocate General na sahi amoigani ani oigani manga oigani habilate isn't when government adu later matam tadi masa matanda resign to maruina ngasigi press conference si gi maruiba pandam di Manipur da wegi hana ex-minister Hypatare Sri Nongthombam Birena February date 9, 2025 da Manipur ki governor da magi resignation letter pisan from matungda aduga that 13th February da gi India ki president ki makhada Manipur ki governor na lengak sasun to Hypatare president chatnaba haurakpa matam sida Manipur ki Haujik Lairiba proper government ama Laitrabanina MLA sing minister sing chief minister Makoi sing asi Haujik Makoigi Chumnagi MLA in a Kakloina Lake Habatare chief minister su MLA Makoire cabinet minister or passing to MLA Makoire Hanagi MLA do su is it same MLA Yakaki Mapan Habatare si Luinamak MLA give Takta Kaklare Makoida political appointment ama Pau Makoina Paibaki right later from the popular government ama later vanina sigi matang sida ikoi secretariat department da natraga police headquarter da mahusadi proper government ama laingai matam dadi MLA singi wakarni minister singi PRO ni chief minister ki PRO ni natraga makoi wakarni kendra ki mi singi haiba mi kaya na secretariat manung da mi sikide chikna sign bangam dabang koi silambani aduba hawjiti secretary manung si government ki official sing bureaucrat officer sing makoi masa mathanta kom na thawk suba yabai khudong saba dumbadi phange hawjikse sigi tanja sida koi Manipur government hanale miba BJP led government adugi matamda political appointment khalamba sing ado maruina koi statutory body miyamabda government undertaking kaya da MLA sing oiramba MLA oi da banasu oiba isam samna Loktak Development Authority ga si hanadi state minister naga oirambani adubo isam samjaba mana MLA oi da banaga oiba sugumba political appointment sing ase masi masana political post adudagi resign tauba resignation letter piba Madu masana tawpam thokpaneba adubu madu tawba khrasu yawmani aduga tawdaba khrasu still hawjingmak lei haina uba yaeba maramdi masigi khudam haibabu aikhoigi February gi tang kungani thoida Manipur gi governor na Manipur da aikhoigi lairiba political appointment sing kana gino list to pikhalo haina pirakpa matamda kaukhatpa matamda aikhoigi department tongan ba Manipur State Planning Development Authority, Tourism, Loktak Development Authority, Sumaina Mayamre, Siki Mayam Si Manunda, Manipur State Minorities Commission, Chairman Si MD Anwar Hussain Kawun Oiri Ainapi. Masiki Chesi, February 22 the Mali, P Machi, Governor Rule Salai Kramatungane, P Vase. Siki Sida Yamnangat Pamana, Masiki, Narangan social media da Chingnay. January ki tang kuntrada Manipur State Minorities Commission ki si chairman sa atopa mi ma khalle na deputy secretary na soi torga digital sign torga thokpa order ma social media da viral oire krai phoba chumba chumdabra khangde that means adugumaba political appointment do already January ki tang kuntrada thokpa dargadi Karigidamata February ki tang kungani thoida Manipur governor na kawpa cheda atopa hanagi mem chairman du oiri haina leiribna sigi city just example lamba kaktani basi matang so ikoi secretary minority affairs amdi
डायरेक्टर MOBC की मधु RTI थाखरे RTI कॉपी तो मैम सप्लाई तौजगे कम ग्राउंड तौबनोना ख्वाई इफोंग फोंग मैम की ममांग मनपुर प्रजा की जुडिशियरी की लाइन जुडिशियरी है MLA ना मिनिस्टर ना ब्यूरोक्रेट ऑफिसर ना कनागुब नत्रगना शक्ति लेबसिंग की राइट मांगहलप जुडिशियरी चलगदी अचुब खर फंगनी है टेम्पल ऑफ जस्टिस है मनपुर हाई कोर्ट ख्वाई वांगबदा मनपुर हाई कोर्ट एडवोकेट जनरल लर्नेड एडवोकेट जनरल की पोस्ट पॉलिटिकल पोस्ट हमने की कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 165 की मखादा स्टेट की गवर्नमेंट मधु एडवोकेट जनरल खनगनी गवर्नमेंट थौजाल लेंगे मनुंग है तार ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नमेंट है गवर्नमेंट थौजाल लेंगे होगनी मागे अकनब मतम लेते मागे पेरेची एडवोकेट जनरल सही होगनी अनी होगनी मंगा होगनी है लेते इज एंड व्हेन गवर्नमेंट अदु लेत्रब मतमदि मसा मथन रिजाइन तौकदे ममांग सर SN की है तारे प्रोफेसर SN की कोई एडवोकेट जनरल होइंगे मतमदुगी चीफ मिनिस्टर रिजाइन तौ मसाना रेजिग्नेशन पीब खुदक्ता अदुमाइना मसाना हौजिक लेब पोचेचु मधुकी कॉन्स्टिट्यूशन की मखादा मायक बने आर्टिकल 165 की मखादा गवर्नमेंट असी लेत्रे दैट मीन्स प्रॉपर गवर्नमेंट असी चीफ मिनिस्टर बिरेन लुसिंगब गवर्नमेंट अदुदी फेब्रुआरी की तांग 2025 ता रिजाइन तौर लेगिद्रबनिना एडवोकेट जनरल हाइबा अमदि एडवोकेट जनरल अदुगी मखादा लेबा एडिशनल एडवोकेट जनरल असिस्टेंट एडवोकेट जनरल डिप्यूटी एडवोकेट जनरल मागी टीम मधु पुलप लेरोइदबने अदु स्टिल हौजिकसु मधु लेबकी ममी हाई कोर्ट तारी मसी होइब तारगदि हानदी प्रॉपर रेगुलर गवर्नमेंट अदुगी डिफेंड तौनाई गवर्नमेंट अदुगी मायक लेमबनी गवर्नमेंट अदुगी फेवर लेमबनी हौजिकति मधु लेत्रबनिना एडवोकेट जनरल अदुसु गवर्नमेंट लौथोकफम थोकप्रा अदुगा अनौबमा खनब खंदबा अदुदी प्रोसीजर की मखा पोले लेइब पोचे नतना हौजिकी स्टेट माइनॉरिटी कमीशन डेट पैक तब मानब मौद चेयरपर्सन खले गायना डिजिटली साइन तब डिप्यूटी सेक्रेटरी कोसोमी फिमु है कौब नुपी खंगना थोप माली मधुकी डिप्यूटी सेक्रेटरी तो मधुमाइना थोप सुमाइन लेबसी अतोप डिपार्टमेंट मैम लेंबनी स्टेटूटरी बॉडी अखोई मधु मसिदा कुनमरी मंगा लेबसी मनुंगा सरांगनबा मनपुर बाजार लेबसी लेहनिंगदबदगी इन द इंटरेस्ट ऑफ द इंटायर people of Manipur masi akhoi legal department Manipur Pradesh Congress Committee na ngasi si honorable governor da akhoi memorandum ama ngasi tang mari March ki 2025 sida representation am pire madugi representation na tu da hairi basi akhoi tangai fadana akhoi ki statutory body sing political appointment sing ado कना कना गुमन मधु मसाना खंग रिजाइन तौदबिदा अदुम पाइसेलब लेब तारगदी पब्लिक की ऑफिस अदु लाना सिनब मिसयूज ओइन तौब थोकनी मनो गवर्नर ने एक्शन लौखलग खुतक रिमूव तौ थोकदम लौथोपियु चीफ सेक्रेटरी ते मधु कॉपी टू पीरे मसी मैम दो अदुम उचरगे अदुगा नसाई स्टेटूटरी बॉडी ओइबा मणिपुर स्टेट माइनॉरिटीज कमीशन दा करीगिदमक्ता लाना अखोगी जनवरी की तांग कुंथादा कनागुंबा अमबु ऑलरेडी खल्ले हरगा फेब्रुआरी की तांग कुनगनी थोइदा गवर्नर दा लान डिपार्टमेंट दुगी लान हानगी ओइबा चेयरपर्सन दुबु मम पीरिबनो मसी मतांग द सोइ RTI थाब कॉपी दुसु मैमांग द याउजरी सिटी जस्ट एग्जांपल अमा खक्तनी अतोप डिपार्टमेंट कयादा हौजि लेइबदा प्लानिंग डेवलपमेंट लोकताक डेवलपमेंट अथॉरिटी नत्रगा अतोप मणिपुर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड प्रजा मिसम प्रजा खंगदबदगी हानगी MLA एक्स MLA नत्रगना इंटेंडिंग कैंडिडेट ओइबा MLA की इंटेंडिंग कैंडिडेट ओइबा सिंग मैम सु मणिपुर दि पॉलिटिकल पोस्ट पाइसन नै मसे मागी क्राइटेरिया दु टस्टोब तौदबा थीदना पाइसन नै मधुगी सिंदु पाइद्रे हाबसी मणिपुर गवर्नर ना ऑर्डर मा थोगा फजना खंगल बतारगदी मैम द नुंगाइगनी अदुगा मरु ओइबा मना मणिपुर स्टेट माइनॉरिटीज कमीशन एक्ट 2010 की मतुंगिना कमीशन की चेयरमैन नत्रगा मेंबर खनबसे करम मियोइद खनगदगे हामदा पर्सन्स ऑफ इमिनेंस है यामना मतिक साबा है इमिनेंस है से चुमनगी मिसम मा चीफ मिनिस्टर की केंद्र दा नत्रगा चीफ मिनिस्टर वाकर ओइबा अमदुना क्राइटेरिया दो आर टेस्ट तौ हाइबी यारोय हाइबे वाफम सो अखोय मेमोरेंडम द पल्ली मणिपुर द लाइब गवर्नर सी ममांग दा होम सेक्रेटरी होने सही मंगा पुदना अदुगा मणिपुर की मरम दसु मुंड खंगबा लाइक लाइक सुयाम हेरबा रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट ऑफिसर नि अना ऑनरेबल गवर्नर ना मणिपुर दा
ngasi sahi khari mamangda 2017 dagi ngasi bawba sahi nipan bawba se Manipur Praja justice phangandaba magi political BJP ki alliance natraga BJP ke support tawba natraga di atopa misam praja sing right matpa oiba se ngasi di President Run ki matam si dadi misam khudingmak entire mi la kun ka tare nipan kuntha se si magi matik saba corruption da sattabi political alliance sattabi da appointment tawba natragana lauthokpa khudingma tawbi yo haibu ngasi print electronic media mamang da su representation aduga loina na ekoi mya mamang da thamjabani aduga ngasi dagi ekoi hojok ji laiba Manipur ki tangdu leita da phibam sida ekoi kangrup khudingma puruk khudingma na jat bijat ki na thra political party ki khenaba tongan thamnare harga Manipur leingakta achungba afaba thok ama aduga shanti level lamdam ama oiminasi haibu wafam sichu legal department Manipur Pradesh Congress Committee ki maikai de ki thamjaba ga loina ngasi ki press briefing asi matang da tension jage